Ez, behien dauda, nupe bajatu niot, zeia zin bidau. Bai, venga, buru. Estatu Batuetan ondan bitxartien aktibidadie fuerte, hemen neguko edo urte osoko temporada bateiki ezin esku esan. Han bege jo banien hasi izan hemen gorantza. Orduen jakei ligi momentu honien dauen, esaten dugun untxe du inoiz bez. Zesti untxe dau apurbete holako pausuek emoteko egoeran. Horregaitik antolatzen dugu txapelketa bat Estatu Batuetan. Daniako kontakizunea apurbete danako ikusi dugu, ez da izen da azkenengo frontoi esarratu zana. Emeti dozen pelotarizekan ikusi dugu frontoi esarratzen. Frontoi esarratu zan eta hori aro barrize hasi zan hemen, baina han beste aro bat hasi da, ezta oine Benik eta Daniako frontoiekan egiten duen esfortzu horri jarraipen bat emoten dutzugu txapelketa honegaz. We've been in talks for several months trying to figure out the best way to bring the official Highlight League to the state of Florida and to the United States, and we've decided that a stop in Dania Highlight would be the best thing. So we've come up with what we're affectionately calling the Biscayne Cup. ¿Pasa, Johan? ¿Qué tal? Ah, mira quién está aquí. ¿Has descansado? My Can I, Benny? favorite. How are you, man? Good and you? Welcome, welcome. Good, thank you. Benny es la primera persona que vas a ver cuando llegas aquí, que ha sido un modelo también para nosotros, para cómo comportarse en el vestuario, en la cancha también aquí. Mi sitio era justo aquí, el sitio de Diego antes, que es un placer estar aquí, a ver Benny, a ver todo el frontón. Pensaba que el frontón será por la eternidad cuando se cierre en 2021. Mensualmente estábamos perdiendo bastante dinero con el Highlight, entonces hicieron la decisión de cerrar. Benetan izen da gure etxie 6 urtetan, oso ondo tratezkue, frontoien oso gustura egon gara beti. Pena bat izen zen guretzako frontoi bateri itxieri emotie. Siempre me venían y me decían, si pudieras seguirlo de otra forma, ¿cómo lo haría? Y así fue cuando empecé a buscar pelotaris debutantes que venían por primera vez, con un poco de facilidad de venir aquí, entrar a los Estados Unidos, estar aquí 2 meses o 3 meses. Pensé que era una buena oportunidad para nosotros y para ellos, y entonces así fue como llegamos a la fórmula que tenemos hoy. ¡Ya! Johan, ¿qué tal? Bien, ¿tú? ¿Bien? Un poco de emociones también de ver que el sitio es lo mismo que de 2021, en 4 años no ha cambiado por nada. Lehenengo biderran saietan torrintzena kristo ilusioa izten, hemengo bizitzea, hemen alboan hau bizitzen, praktikamente lehen bizitzen lekuen, da oso gustora, hemengo, oroitzapenak nik ustote oso politxe dela. Hemen egotia oso garrantzitsua da, azkenean ikusiten dut, pelotaileak nola dabiltzan jokatzen, zailkapena nola da ben, eta behaientzate bai nik uste oso importantia dela maila hona ematia, lehendu edo beranduago behaiek izango dira urrengo pauso emango dutela ligan partatzeko eta Euskal Herrian partida gehiago jokatzeko. Zaba? Mugito. Ni beti zagot, guk Ameriketan ikasi genule jokatzen. Hurrengoko mailara beti pausu emoten dozu Ameriketan, beti zu baino hobioekin eta egunero jokatzen. Eta utxapegitia hemen montetin nipentze dut, hemengo gaztiei be bai, hemen bakarrik ez da osela sentia erazteko, nipentze dut berri hona aldala izen. Creo que los fanáticos de aquí están esperando esto y hablando de esto ya un par de semanas. La cancha está lista, las pelotas están listas, los pelotaris se están preparando. Ahora lo único que falta es jugar el campeonato.
Nik uste dut oindala urtiek, hemen kiniela formatoa sortu zanien izen lapurtxu bat horretako, ezta? Partiduek harina joateko eta apostueri garrantziz emoteko. Gaur egun gure formatoagaz, kirolari moteako garrantzik gehiago. Nik uste jentik hemen oso ondo hartuko deuela eta asko disfruteko deuela. Oso emozionantia, Ni etorri nintzen honea 2004an, oain bai egia dela pasatu direla 20 urte. Beste erabaten ari naizela bizitzen edo bizikoetela momentu hau eta esperientzia hau hartuko dut bizitzako erregalo bat bezala. Gerrak topera hon ziren, RPI ezagun asko, pelota gizek, eta gizizan hor barruen bai mobidu ziren tximeleta batzuk eta hortik aldetik egizan oso pozik. Pena handiz egaz, nik uste dute bizori ingozkula ilusioa mendanean finala jolastie, baina bueno, zin. A ver qué partido vemos. Ya va. Fíjate el gentío que hay, Ya va, Mendy. Ya va, Remen. Bueno. Nigo hartzen ez guazi ginean, beste frontoi bat zan, beste graderio bat zeukan. Nik usten dut gaur egunerako hemen estatu batutan gradak nahikoa eta ea lortzen dugun horiek. Sexta punta komunidade hori hemen estatu batutakoa hemen biltzea txapelketa honetan gurekin batea disfrutatzeko. Baina galdute dauen hori egun berreskuratutie. Topak eta asteburu bat. Eta han etortezin, estatu batuetako jaialaiko komunidadeko fanatiko guztitzek. Eta harek danak, hori ni pentsoto falta motaten dagoela. Dania da, estatu batuetako azken kantxa luzea eta Bizkain Cup sexta punta bertan biziki mantentzeko ekimen bat da. Baina argi eta garbi sexta puntaren etorkizuna Euskal Herrian dago.